Kene kedai ke mesin lene ke kor ke bor ya ka bakal long kom ke kali ka bade mentami kinyot anang bak shelong. Kene kedai ke ni ki kali na ki artli ki kali ke balong do ki kor ki bor nang mentami kinyot ba pen kumjuru ban pen khot ya kanang bak shelong. Ya ni ki kali la plai pai ba do menteri ke trap resor mentakas ngi ubas nyoba lang dhar angkat ke jonang bat ki officer joka Silong Municipal Board. Kajing temu kabawan rak ya kini ki kali bagi kor ki bor kalong ban lain na kajing tami kinyot kinyar anang bak shelong. Dan keti jom ki beriu nanti nak kena pukul yang kena bak shelong. Kedua jom kini kali berarti kapoi kembak sokoi nak tingkah ia kabawan penekam dak Silong Municipal Board engkat kajing don ru ki kor ki bor jom kena kejuk ke pemerintah. Kajing flag off ini kali dari minister pengkadak kajing pula. Agan ni kapor nakong pen pawin sukben namar ba ginagdeng urban sudah hapok ng municipal mataga singin pelaj gini ki atli ni kali berot kambah ke bedeng sebentar kung ban sakri pai ba kani ki kaut ka jai tu litar ban sweep gini jabok jaban ci kudu surok kan tay pegawai ke road sweeper kaman ke road sweeper beli so to itarai bagan let sweep dan dicakak-cakak sa penbait na office na ada ya por kan sedang manyak gani gawai kum gadak kabangi kumuju ikan ni bros katu kumnungin maintain yak city la jong bagan long greenery balong ba khoj ba plea kam sida khamtam hagi por lek at kumbolong hi ngimpat don kum gini mesin handai katar ung songu penpau song kumen khamtam na kading jong aku minister urban ki paino so jong Silong jong city baro kawai namar kar kumbolong montandu paula de bro nikat bala kinong song gelai maintain hi ka khoj yang subah kawai kawai tenat ngi kading urban ngai kublai kinong so jong ga sor Silong baro kawai tinggi perkajing perkajingai lebanga program bau chief minister mai jeng ulangi baro hiba la dai kapor minuan rak no di mesin beper kenang ba kenang min lak cuban mintin ya ke sor Silong jongi kalau ke bakut kalau ke ceda namang sau thoi kumbujo ke habangi le cikidu ke sor yo i doni katukani ke dulu sikti ke pala prun kami ke mesin tinggi perkat no daga we ke jimut bar ke officer jungai baro ando komisioner sekretari direktor bagi CEO jong municipal ke engineer baro ke staff jong ang ai kublai lang ba po di jong department lembaga di trace tom jong ki jing ai jing mut jong ki yang igom gomen ni mata ke sila la bonong de la job sebentar la yo ban inaugurate ni ban play ya gini ki road sweeper ya gini ka jaju liter kajita yu link filter liter picking machine kini mendakaya nasibet ngin demonstrate kum kada ban peniu pai ba nagaleng jong ai kublai phi perlop nagaleng jong media baro khoj bat kamdo gi nong sung sung jong soslong baro ko bi muda bagi nong don gidi mesin kenang ba ngi kum gnong song ngim sim khia so pen khoj hanya kerpak susuk ngin ya sim khia susuk lo sim khia kenang ba naga government naga urban department ngin pen bahasu ya kajing bahajing met bar kumjo gi nong song song ri kerpak lang ngin borom lang ya khoj ke pelak ngi so tho ke khoj ke pelak dai ga wei naga benta ka badai kum ga spa ke jong hi so thu di don ka yeng ka sem ka office ke babah di don ka lo babaro dadangi umla ban mintin ka khod kata cimentang ngim dei ke bajob dagani giling ka kum urban nisa kerpat gino so jong solusi kham tambaro ko wei menta ka singin laun sing ka artli di mesin wa ka jo ko poro agar pat lem no so jong sorry khnang ba tongin improve susuk ya ka jing khod subah po sorry baro ko wei tinakiling jonga khamtam unu drivers nani operator sebapen ya gini artli gini mesin do
kerpat udah unong sim kia udah men sim sting ka kam udah men biang ke timing ko abangan ong bangin hap ong mengiman ke sini office khelek cita udah men TV la ka jong gudi kan long mai kumga collectively responsibility dan ni kentin mendak si suapin pelaj ini kali kum kadak men pelaj kali ke jong aro ngai ku bela sisi no commercial secretary director ng urban ki officer municipal bangkat di sta barok khoi community recommended bagi launch gini gi besin artli kasor jeng kan long ka khoi subai khamtam nang ne sakmat dengan ni kentin ku bela